Reka mbasuze ke nongere mbahe ikaze nshuti bakunzi bacu mudukurikira hano ku Ibendera TV. Ikaze muri aya makuru agezweho kuri aya masaha. Uyu munsi turi kuwa gatanu tariki 9 Gicurasi muri uyu mwaka w'2025 Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari umuyobozi ukomeye Tshisekedi amaze kumuvana ku buyobozi ndetse ahita afungwa. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kunyarukira kaye muri Kivu y'Amajyaruguru tubabwire ko rwanya umutwe wa 23 hari agace bamaze kwigarurira muri Rubero. Ibi turaza kubyinjiramo tubabwire naho magingo yangaya imirwano irimo kubera, dore yuko nyuma yuko hamaze iminsi aha muri aka gace ka Chavinyonge imirwano isa naho yatanze agahenge, ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi n'ubundi imirwano yongeye kubura. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kunyarukira no muri Kivu y'Amajyepfo, mbabwire neza ko arwanya umutwe wa 23 tayari n'ubundi imirwano aya masaha tuvugana imeze nabi, ndetse kaendaza kubabwira yuko abarwanyi b'umutwe wa 23 bamaze kwavansa n'ubundi komeje kugira imbere basatira uyu mujimo indani neza magingo yatuvugana. Mu mujyi wa Uvira harimo gukoreshwa amabombe niyo arimo gukora muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kugaruka mu gitero gikomeye cyongeye kugabwa mu Rugezi hafi ya Minembwe, naho ni muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi turaza kubyinjiramo nabyo tubirambure. Turaza kandi kubabwira ko Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tayari inyandiko zibanze ku masezerano y'amahoro bamaze kuzishyikiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turaza kandi kubabwira ko mu Burundi ibintu byafashe urundi rwego, imbonerakure zikomeje kugenda zitambika. Magingo ya byagenze gute? Uraza kumenya neza igikorwa izi mbonerakure zaje kwitambika aha mu Burundi. Ibi byose rero nibyo tugiye kwinjiramo muri aya makuru avugwa hano ku Ibendera TV muri aya masaha. Tayari niba wamaze kugera hano nyemerera urambike like yawe, niba utari wakora subscribe hano ku Ibendera TV nabwo nyemerera uyiterekeho, kandi uyiterekeho wumva ubikunze. Mu gihe uterekaho subscribe wibuke gukora no kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita asinye de la notification, kakagufasha kugira ngo mu gihe amakuru ageze hano ku Ibendera TV tujye duhita tuyakoherereza utiriwe utakaza umwanya. Nitwa Mukada. Aya makuru tugiye kwinjiramo mu kanya gatoya mu buryo burambuye, mwebwe ntimujye kure. Yes, reka nongere n'ubundi mbahe ikaze muri aya makuru tugiye kwinjiramo mu buryo burambuye. Na makuru tugiye guhera muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rubero ubungubu isasu rimeze nabi cyane. Abarwanyi b'umutwe wa 23 tayari bamaze kwigarurira agace kitwa Kisaka ni muri Rubero hafi ya Chavinyonge. Maze iminsi mbabwira yuko aha Chavinyonge abarwanyi b'umutwe wa 23 hari muri target yabo ahantu bashaka cyane, uretse ku munsi w'ejo nabwo mu masaha ya mbere ya saa sita habaye agahenge, ariko amakuru agera hano ku Ibendera TV aravuga yuko neza mu masaha ya nyuma ya saa sita ku munsi w'ejo ndetse no mu rukerera rw'uyu munsi kugeza ubu tuvugana isasu rimeze na. Iyi mirwano rero komeje kubera ahangaha niyo yaje kurangira abarwanyi b'umutwe wa 23 bigaruriye aka gace kitwa Kisaka. Aka gace kitwa Kisaka rero gaherereye hafi ya Chavinyonge.
Cavinyonge narabibabwiye yuko ari inzira nziza cyane yarwanya umutwe wa M23 yo kwerekeza za Robero Centre ndetse no kwerekeza muri Beni. Ibitero birimo kugabwa hangaha Cavinyonge ni ibitero byarwanya umutwe wa M23 birimo kugabwa mu buryo bubiri. Bimwe birimo kunyura hangaha muri Lac Edward biciye mu cyase bikoreshejwe inzira y'amazi bakoresheje n'ubwato. Ibindi bice birimo kuzamuka za Runyasenge neza bigenda bisatira utuduce twegereye Cavinyonge ari nabyo byaje kurangira n'ubundi mu gushamburiya kw'abarwanya umutwe wa M23 birangiye bafashe aka gace ka Kisaka. Magingo yanga rero Kisaka yamaze kuba tombe, arwanya umutwe wa M23 bamaze kuyibikaho. Ikindi nakubwira nuko mu rukerere rwo kuri uyu munsi hagana isa 11 zishyira isa 12 n'undi arwanya umutwe wa M23 bakomeje imirwano, ariko noneho barimo kwerekeza neza muri Cavinyonge Centre. Abari mu mazi tayari tageti zabo zirimo kwerekeza Cavinyonge indani, abari ku nzira y'ubutaka nabo barimo kohereza indani Cavinyonge. Rwanya umutwe wa M23 barashaka yuko byanze bikunze kagace kose karara gafashwe. Kindi nakubwira hangaha Cavinyonge nuko abaturage bo bamaze kuvanamo akabo karenge, barimo barahunga berekeza mu bice bitandukanye. Abegereye za Kasindi barimo kugenda aberekezayo, abandi nabo barimo kwerekeza mu bindi bice. Magingo ya bakaba babona ibintu bikomeje kuba bibi cyane, dore yuko aha ngo abarwanya umutwe wa M23 bahamanuriye icyitwa umuriro. Ni nkubwira ngo abarwanya umutwe wa M23 barimo kohereza ibiturika, kubwira ngo abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo kwakira ibiturika. Mwe na rimwe ujye ufata na feri ibintu ubyumve neza. Iyo abarwanyi umutwe wa M23 barimo kohereza ibiturika nta mikino ndetse n'amabombe biravuga yuko arimo, ariko kandi hari amakuru aturuka hariya arimo kuvuga yuko abarwanya umutwe wa M23 barimo no kunyuzamo bakohereza misile. Impamvu ngo barimo gukoresha ibi bikoresho bihambaye ni iyi: Wazarene ngo zirahangaha Cavinyonge zimaze kugenda zizamura, ngo zikomeje kugenda ziba ikibazo gikomeye cyane neza ngo baravuga. Ahangaha n'ikindi kintu rero wamenya nuko mu barwanyi barimo kurwana ahangaha harimo na za FDLR. Izi FDLR ziri kumwe rero na Wazarendo ngo zirimo kwizirika, bo ngo barimo no kurwanira gupfa no gukira. Baravuga bati n'ubundi cyane nk'izi FDLR ziravuga ziti n'ubundi baratuvana ahangaha turerekeza he handese. Hanyuma rero ngo barimo kurwana nk'abizirika, nk'umushumi wizirika akungutiya cyangwa se ku ipantaro nayo itagira umukandara, ngo barimo bizirika ku buryo bukomeye cyane. Akaba ari byo byatumye rero abarwanya umutwe wa M23 bamanukana ibikoresho bihambaye kandi bikomeye. Ahangaha rero cyo nakubwira nuko abarwanya umutwe wa M23 ngo barimo gutanga isomo. Cyitwa isomo barimo kugitanga ahangaha bagenda baha abantu ibyabo. Twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo mujyi wa Uvira. Magingo yatuvugana abarwanya umutwe wa M23 n'ubundi imirwano irakomeje kandi irakomeye aha neza mujyi wa Uvira. Barwanya umutwe wa M23 batangiye gusatira umujyi wa kabiri munini mu ntara Kivu y'Amajyepfo ari wo umujyi wa Uvira. Ibi rero biraca amarenga yuko rwose uyu mujyi ibyawo birimo kugana ku musozo.
abarwanyi b'umutwe wa M23 kuva ejo ku wa kane bagaragaye mu bice byegereye uyu mujyi birimo ibice bya Katogota na Ruvungi ndetse n'ibindi bice byegereye uyu mujyi wa Uvira. Hanyuma rero kuri uyu wa gatanu amakuru akaba avuga yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 baramukirije n'ubundi icyitwa imirwano ku mirongo. Ikindi kandi isasu rikaba ririmo kuvuza ubuhuha n'ubundi. Noneho ngo uyu munsi aho imirwano yaramukiye neza neza ngo barimo gushaka inzira zitandukanye kandi zose neza neza ubundi aba bagabo ngo bagose uyu mujyi wose bawugose. Uyu mujyi wose ngo bawugose, inzira basize nimwe. Umujyi wa Uvira rero uherereye ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Neza neza imirwano ngo yakomeye ndetse magingo ya ngaya abarwanyi b'umutwe wa M23 bakaba noneho ngo mu birwanisho bamanuye ahangaha harimo na za drone z'intambara. Hari drone z'intambara abarwanyi b'umutwe wa M23 bamanuye. Izi ngizi rero ngo zatangiye gukoreshwa ahangaha mu mujyi wa Uvira, dore ko abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo bamaze kuvuga ngo uyu mujyi wa Uvira nta n'icyumweru tugomba kuwuha, nta n'iminsi ngahe tugomba kuwuha utavuyemo. M23 rero ikaba yatangiye gusatira bikomeye cyane indani mu mujyi wa Uvira mu gihe imaze iminsi n'ubundi ishaka inzira, ariko n'ubundi ikaba imaze iminsi n'ubundi uyu mujyi yarawugose. Hanyuma rero ndagira ngo nkubwire ko urusaku rw'imbunda nyinshi rwaraye ruvuga ndetse no kugeza magingo yanga tuvugana aha muri uyu mujyi wa Uvira. Neza neza urusaku rw'imbunda iziremereye, izoroheje, ibiturika ni ukuvuga za bombe. Hako abantu badukurikiye neza kandi mu bisobanukiwe, ngira ngo iyo mbabwiye bombe murayumva. Ndagira ngo rero nkubwire ko ahangaha mu mujyi wa Uvira kuva mu ijoro ryakeye ndetse no kugeza bugingo n'ubu ngubu isasu rimeze nabi. Ahagana isaa 4 zishyira isaa 5 z'ijoro kuri uyu wa kane tariki 8 Gicurasi muri uyu mwaka, neza neza n'ubundi imirwano yongeye kubura ndetse irakara ku buryo bukomeye cyane. Ni imirwano ngo yahereye izo saha barara barwana, bucya barwana na magingo yangaya cyase n'aka kanya. Ndagira ngo nkubwire yuko aha muri Uvira ibintu bikomeye cyane. Reka ngusobanurire impamvu ibintu birimo gukomera, ariko kandi nkubwire aha muri Uvira naho hari abandi nabo biziritse bihinduye umushumi. Igisirikare cy'abarundi narababwiye ejo bundi ko hari abasirikare badiployinzwe ahangaha mu mujyi wa Uvira ndetse bagaherekezwa n'abakamandazi babiri bakuriye igisirikare kirwanira ku butaka ha mu gihugu cy'u Burundi. Aba barundi rero ngo bahawe itegeko, baravuga bati gahunda ni ukurwana mugatsinda, ariko nimutsindwa n'ubundi muzashaka handi mwerekeza, niba tabarase n'ubundi muzagaruka natwe tuzabirangiriza. Mwijoro rero ngo nibwo bagize gukiye baravuga bati n'ubundi ahani nicyo turwanirira twebwe n'ugupfa. Barangije rero ngo bifatanyije na FARDC bagera gukiye bagaba ibitero ahantu hitwa Kavimvira. Kavimvira rero na gace ko mu Rugenge neza neza ahangaha mu mujyi wa Uvira. Bamaze kugaba ibitero rero ahangaha neza neza biza kurangira baguye muri ambushi y'abarwanyi b'umutwe wa M23. Intare za Sarambwe ikintu zakoze mw'abantu mwe, ikintu bakoze n'imperuka yujuje ibyangombwa byayo, n'imperuka yujuje ibyayo byose, kubera yuko ngo babafashe neza neza, dore ko ngo hari mu gihe cy'ijoro noneho ngo bagize gucya batangira kubamanuriramo bombe. Batangiye kubamanuriramo bombe
abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bari bari mu bice nka ibice bitatu, ubwo byumvikane ko bamwe babanje kugenda, noneho abandi banyura mu kindi gihande, noneho abandi nabo baza bameze nk'abari inyuma. Neza neza wegera ahangaha za Kavimvira. Birangije rero abarwanyi b'umutwe wa 23 babonye icyiciro cya mbere ngo bahita babarasa. Bamaze kubarasa noneho abari inyuma n'abandi ba kabiri batangira nabo kurasa. Batangiye kurasa ya 23 n'abarwanyi rero neza neza imirongo ihita ijya mu kirere, isasu ritangira kuvuza ubuhuha. Ndagira ngo musobanurire yuko amagingo yanga tuvugana abasirikare b'u Burundi ngo barimo kurwana nk'abatagira icyo baramira. Bo noneho hagira upfa hagira urokoka, bo ngo barimo barapushinga bakavuga bati n'ubundi twebwe twaje ahangaha gupfa, ibyo gukira biragoye kuri twebwe. Magingo yatuvugana rero n'ubundi ngo imirwano ikomeje kuba akaga mu mujyi wa Uvira. Hari amakuru avuga yuko ngo iyi mirwano yabereye Kavimvira yari mirwano ikomeye cyane, ikumvikanamo imbunda nini n'intoya, ngo barasaga aba barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bakagera guke bakayabangira ingata, bagahunga berekeza mu tundi duce two muri Uvira tutarimo urusaku rw'imbunda, ngo hashira kanya n'ubundi bakongera bakagaruka kugezana n'ubu ngubu. Ngo imirwano iracyarimo kuba, icyakora ngo nta bintu byangiritse kubera yuko imirwano ngo yabereye ahasa naho ari mu mashyamba. Urumva za Kavimvira n'ubundi ubusa naho utegereye umujyi cyane, ni ari Kavimvira burasi mu majyepfo y'uyu mujyi wa Uvira, ni mu bice by'amajyepfo y'umujyi wa Uvira. Hanyuma rero ndakubwira yuko magingo yangaya mu mujyi wa Uvira umutekano watangiye kugabanuka ku rwego ruri hejuru cyane. Za Wazalendo zatangiye guhunga, ingabo z'u Burundi zabuze aho zerekeza, FARDC nyinshi babuze aho berekeza nyuma yuko abarwanyi b'umutwe wa 23 ibice hafi ya byose bikikije uyu mujyi wa Uvira birasa naho babigose. Inzira isigaye nimwe yonyine nuko bohereza muri iki kiyaga cya Tanganyika cyangwa bagahitamo rumwe bakerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Nubwo mu gihugu cy'u Burundi naho bitoroshye kubera yuko ngo abaturage bo mu Burundi baravuga bati muramenye mutatuzanira intambara mu gihugu cyacu. Hanyuma rero nkubwire yuko ibintu bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru mu mujyi wa Uvira, rwose ibintu ntago byoroshye. Twihuse n'ubundi turacyari muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka twerekeze mu gitero n'ubundi gikomeye cyane cyazindutse kigabwa ahitwa Rugezi, neza neza mu bice bikikije cyangwa byegereye mu Minembwe. Ahangaha rero Rugezi habyukiye bitero bikaze cyane by'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, no kuvuga FARDC, Wazalendo, FDLR ngo bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Mu Rugezi rero hagabwe ibi bitero bikomeye kuri uyu munsi cyase muri iki gitondo. Ni igice kigenzurwa n'abarwanyi batwirwaneho na M23. Ahabyutse hagabwa ibitero rero n'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo uko amakuru abitangaza. Ihuriro rirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC, FDLR, ingabo z'u Burundi na Wazalendo ngo bagabye ibi bitero cyakoze ngo ntago byabahiriye. Aya makuru aturuka mu Rugezi aka kanya arahamya ko ibi bitero cyangwa se imirwano yatangiye hagana saa 12 z'igitondo cyo kuri uyu munsi, kuri wa gatanu tariki 9 Gicurasi muri uyu mwaka. Ngo hagabwe ibitero bikomeye cyane aho ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo zagabye ibi bitero bikaze bashaka kubohoza cyangwa se kwigarurira aka gace ka Rugezi.
abarwanyi b'umutwe wa twirwanaho na M23 rero ndagira ngo nkubwire yuko ibi bamaze kubibona nta nubwo ngo byabagoye nta nubwo ngo byabatwaye igihe kinini cyane kubera yuko ngo byaboroheye cyane bagize guke ngo barabazenguruka ibintu ntabwo biba byoroshye mw'abantu mwe mudukurikira hano ku Ibendera TV ngo abarwanyi b'umutwe wa twirwaneho na M23 ngo bagize guke barabazenguruka noneho barakubakuba bakubiraniramo indani barabarasa barabakinagiza mbese ngo babarashe babahindura uburere ngo babarashe babahindura uburere kandi usibye no kubahindura uburere ahangaha ngo babahagaro marike ngo bababwira ngo n'undi munsi ntimuzongere guhirahira ahangaha mu Rugezi rero nayobewe ikintu ubundi zingabo zinahashakaho kubera yuko hamaze iminsi rwose dore ko iyi ari nk'inshuro irenga iya 4 aha mu Rugezi hagabwe ibitero neza bagerageza gushaka kubohoza no kwigarurira aka gace ka Rugezi ibi bitero rero byazindutse hari amakuru avuga yuko ngo uru ruhande rurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi byaje kurangira imbaraga zabo zibaye ubusa hanyuma bikaza kurangira ngo basubiye inyuma n'ubundi bayabangira ingata ahangaha Rugezi rwose tubibutse ko ibi bitero biri kuhagabwa akaba atari ubwa mbere subwa kabiri subwa gatatu kandi aba barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi no mu zindi nshuro zose baratsinzwe bariruka magingo yangaya rero rwose ndagira ngo nkubwire yuko Rugezi ikomeje kuba isereri ku barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo kandi rugabye bibitero baturutse mu bice bya Matanganika na Kabanju n'utundi duce turi hafi ya sekiteri ya Rurenge muri teritwari ya Fizi aha muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko nanone magingo yangaye icyo twababwira nuko n'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi bamaze gutsindwa dore ko n'ubundi amakuru avuga yuko ngo baje kubona n'ubundi ibintu bibakomeranye karangira bayabangiye ingata ariko abarwanyi b'umutwe wa M23 nabo bagakomeza kubakinagirana abarwanyi b'umutwe wa M23 niyo mpamvu muri iyi minsi barimo kurwana nk'abashaka gutanga isomo kubera yuko bamaze kubona yuko n'ubundi kubembekereza cyangwa se kwinginga ari byo bituma n'ubundi aba barwanya bagenda ku munsi w'ejo n'ubundi bakongera bakagaruka abakongera bakabagabaho ibitero hanyuma rero abadukurikiye hano ku Ibendera TV ni munyemerere mbahagurutse aho muherereye hose ibyo murimo gukora byose ni munyemerere muntiza kanya gatoya ubundi muhaguruke mwakire andi makuru angezeho aka kanya u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tayari inyandiko zibanze ku masezerano y'amahoro bamaze kubigeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Madame Therese Kayikwamba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Olusegun Obasanjo wabaye perezida wa Nigeria umusaza rwose ubona afite fresheri zikomeye cyane akaba ari n'umwe mu bahuza bijyanye n'ibi bibazo biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo tayari nawe arahabaye Ambasaderi Olivier Nduhungirehe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu Rwanda nawe arahabaye mujyanama mu bibazo bya Afrika mujyanama wa Trump Burose nawe arahabaye ari nawe urimo kwakira aya masezerano nkuko turimo kubireba
u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero bakaba bamaze gutanga izi nyandiko zijyanye n'imbanziriza amushinga ijyanye no kugarura amahoro aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byaba ari ibintu byiza cyane rwose, ibi biramutse bitanze umusaruro muri iki gihugu, hakongera hakaboneka amahoro by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu, dore ko hamaze iminsi rwose habera intambara z'urudaca. Ngaba rero aba bagabo ngaba ngira ngo murabibonera, abagabo baba bazi no kwambara ikote rikababera rwose yakubitaho. Ariko uyu mumama wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abadukurikiye muzandebere neza, uyu mumama inshuro nyinshi akunze kuba yiyambariye iyi myenda, ntabwo twabitindaho, ariko inshuro nyinshi nkunze kumubona abayiyambariye iyi myenda. Hanyuma rero umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ku byerekeye Afurika Masad Buroso yatangaje ko yamaze kwakira inyandiko z'ibanze z'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo z'amasezerano y'amahoro agamije gushaka igisubizo kirambye cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kurangiza umwuka mubi hagati y'iki gihugu n'u Rwanda, kuvuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Burosi cyangwa se Burosi yatangaje ibi yakoresheje urubuga rwe rwa X, aho yavuze ko yishimiye inyandiko z'imbanziriza mushinga y'amasezerano y'amahoro yagejejweho n'ibi bihugu byombi. Nyuma yaho izi nyandiko z'imbanziriza mushinga zitanzwe, biteganyijwe ko umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marcos Rubio azahura n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, bakemereza hamwe imbanziriza mushinga z'aya amasezerano. Hanyuma y'ibyo ngibyo biteganyijwe ko mu kwezi kwa gatandatu Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika we ubwe ku giti cye azimanukira neza muri White House akakira abagabo barimo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze aya masezerano agashyirwaho umukono bwa nyuma n'abakuru b'ibihugu bombi. Donald Trump amaze iminsi yivuga ibigwa ati ngewe ndahuze kandi mugiye kubijyanye no kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko no kushyira ku iherezo bijyanye n'umwuka utari mwiza wamaze iminsi uri hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngibyo rero ibirimo kuvugwa, ni munyemerere tukiva kuri iyo nkuru twerekeze i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu mwe narababwiye ngewe nzajya mbagezaho amakuru, ariko ni munyemerere n'ubundi nongere mbasabe gatoya rwose, niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV nyemerera uterekeho like yawe, ntabwo ndi kuzibona zizamuka rwose, kandi iyo like zitarimo kuzamuka ubwo amurimo kunyereza rwose, murimo kunyicira, kubera yuko iyo like zirimo zizamuka neza ubwo ngubwo nanjye mpita mbibona bikantera courage. Hanyuma kandi niba utari waterekaho subscribe yawe hano ku Ibendera TV, nguyu umwanya wawe mwiza, reka atwere gutinda rero, ubwo nizere yuko rwose banimo kubibabwira kandi mukabyumva ndetse mukanabikora mubikunze. Uyu mugabo rero mubona amaze kubaterekera hano, uyu mugabo yitwa Nicolas Kazadi. Uyu yarasanzwe ari Minisitiri w'Imari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agera hano ku Ibendera TV rero aravuga yuko uyu mugabo tayari yamaze gutabwa muri yombi. Arazira iki? Byagenze gute? Byaturutse kuki? Reka ibi bintu tubyinjiremo.
uwahoze ari minisitiri w'imari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Nicolas Kazadi yaraye afashwe afatirwa mu mujyi wa Mbujimayi, umurwa mukuru w'intara ya Kasai Orientale. Hanyuma rero iki gikorwa kikaba cyakozwe mu ibanga rikomeye cyane, ariko nkuko amakuru aturuka muri ibice abitangaza ngo amashusho yihariye yifatwa ryakozwe yifatwa ry'uyu mugabo ngo byakozwe mu buryo burimo guhutaza gukabije. Uyu mugabo rwose ngo uburyo yafashwemo ngo yahutajwe bikomeye cyane. Abatangabuhamya baraho ibi byabereye bavuga ko uyu mugabo ngo Kazadi yafatiwe iwe n'abapolisi bambaye imyenda ya gisivile. Bamwe bakavuga yuko ngo yaba ari abasirikare biyambitse imyenda ya gisivile, dore yuko uyu mugabo ngo aba bantu bashobora kuba batumwe na Tshisekedi gufata uyu mugabo. Nyuma gato rero ngo indege idasanzwe yoherejwe byihutirwa n'abayobozi bakuru b'iki gihugu, ikaba yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Pemba itwaye uwahoze ari minisitiri, ahita yerekezwa i Kinshasa mu buryo butunguranye cyane. Se uyu mugabo yaba afitanye ikihe kibazo gikomeye na Tshisekedi byatumye afatwa mu buryo bwo guhutaza ndetse kandi akirukankanwa igitaraganya i Kinshasa? Dukurikije amakuru rero tugenda tuvana mu bitangazamakuru bikomeye, iri fatwa ngo rishobora kuba rifitanye isano rya bugufi n'ibintu Nicolas Kazadi aherutse gutangaza mu bitangazamakuru byafashwe nkaho ngo ari bibi ku bantu bamwe na bamwe bari ku butegetsi muri iki gihugu. Makuru aturuka mu begereye dosiye ndetse avuga ko uruhare rw'inzego z'umutekano zo mu rwego rwo hejuru mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo arizo neza zitwikiriye ifatwa ry'uyu mugabo. Guceceka kw'abayobozi b'igihugu kugeza ubu kandi nabyo ngo biragaragaza uburemere bw'iyi dosiye. Nta tangazo, nta kujujura, nta WhatsApp, nta Twitter ngo byari byajya ahagaragara abiturutse mu bayobozi bakuru biganisha, nubwo bitavuga ariko ngo bigire icyo byabiganishaho ko gufatwa k'uyu mugabo. Inzego za leta wapi, inzego z'ubutabera wapi, inzego z'umutekano wapi. Uyu mugabo Nicolas Kazadi rero akaba yari umunyapolitiki ukomeye kandi wubashywe muri bagenzi be, aho ifatwa rye rishobora kubyutsa amakimbirane yari amaze kugaragara muri politike ya Kongo mu gihe habura amezi make cyane ngo habe ibiganiro hagati y'abanyagihugu, ibiganiro biganisha ku mahoro. Nkuko twari tumaze kubivuga mu kanya, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitegura gusinya amasezerano aganisha ku mahoro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biravugwa ko haba mu gihugu ndetse no hanze bari gukurikiranira hafi dosiye yazamuye ibibazo byinshi bijyanye no kubahiriza uburenganzira bw'ibanze n'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki gihugu bakaba ngo bahagurutse. Uyu mugabo Kazadi asanzwe ngo ari umuyoboke w'ishyaka rya UDPS rya Tshisekedi, akaba yaragizwe minisitiri w'imari ku itariki ya 12 Mata mu mwaka wa 2021, atangira imirimo ku itariki ya 28 Mata mu mwaka wa 2021. Muri Mata mu mwaka wa 2024 nibwo Nicolas Kazadi yabujijwe kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abisabwe n'umushinjacyaha mukuru mu rukiko rw'iremezo muri iki gihugu. Iyo mushinjacyaha yararimo anakora ngo iperereza ku by'inyerezwa ry'umutungo wa leta na ruswa mu gutanga no gushyira mu bikorwa amasezerano yo kubaka iriba ryari kujya arikurwamo amazi meza akavanwa ikuzimu akazanwa mu baturage. Muri Kamena mu mwaka wa 2024
inteko ishinga amategeko yemeye gufungura iperereza kuri Nicolas Kazadi ku itariki ya 9 y'Ukwakira mu mwaka wa 2024. Kazadi yahanaguweho icyaha n'ubutabera ku makosa yose, none akaba yongeye gutabwa muri yombi, ibintu bivuga yuko rwose byabifite ikindi kibyihishe inyuma. Hanyuma rero tugana ku musozo, reka mbabwire ko imbonera kure zitambitse ifatwa ry'ushinjwa guhohotera utavuga rumwe n'ubutegetsi, kugerageza guta muri yombi ukekwaho kuba ari we wagize uruhare mu gitero cyagabwe ku murwanashyaka utavuga rumwe n'ubutegetsi byahindutse imirwano ahitwa Nyanza-Lac. Urubyiruko rwo mu ishyaka riri ku butegetsi rwishyize hamwe rurwanya abapolisi, ibintu bibura gica. Bigaragaza ko rero umwuka ugenda urushaho kuba mubi muri komine yo mu majyepfo y'iki gihugu cy'u Burundi, nyuma yaho kuwa mbere tariki 5 Gicurasi muri uyu mwaka umwuka mubi warushijeho kuzamuka mu mudugudu wa Kabo muri zone ya Muyange muri komine ya Nyanza-Lac. Mbonera kure urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi ya CNDD na FDD bitambitse ingufu z'igisirikare nako z'igipolisi, sori mu mbabarire. Hanyuma abitambika rero ifatwa ya Benjamin niyo yankunze, wagaragaye ko ari we ukekwaho kuba ari we wagize uruhare runini mu gitero cy'urugomo kibasiye umurwanashyaka utavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki gihugu. Abatangabuhamya bavuga ko gutabara kwa polisi kwakurikiye icyo gitero cyabaye mu ijoro ryo kuwa 5 tariki 2 rishyira kuwa 6 tariki 3 Gicurasi, nk'uko tubikesha SOS Media. Jonas niyo Mwungere, umurwanashyaka wa Sahwanya Frodebu, akaba n'umwe mu bagize ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi bwa bose, yagabweho igitero cy'impiri n'amabuye. Nyuma yo gukomeretswa bikabije yasizwe aho ngo apfire aho ngaho, nk'uko bene wabo babitangaje. Umwe muri bo rero akaba yaragize ati yaraciwe ukuguru habura gatoya. Nyamara guta muri yombi ukekwa aho ibi bikorwa byitambitswe bikomeye n'imbonera kure. Bivugwa ko rero imbonera kure nyinshi zagose abapolisi barasakuza. Umuturage wo mu gace ka Muyange nawe mu buhamya yatanze yagize ati abapolisi bari hafi kwamburwa intwaro iyo batagabanya ibi bikorwa ngo nabo bakuremo akabo karenge. Byaje kurangira rero ngo abapolisi basubiye inyuma mu rwego rwo kwirinda no kurinda amagara yabo no kuba bahasiga ubuzima. Kugeza ubu nta kintu na kimwe kigeze gitangazwa n'abayobozi b'intara ya Makamba cyangwa abayobozi b'igihugu mu gihe hakorwaga na nyuma y'uko iri hohoterwa rikozwe. Ni mu gihe kandi hatazwi uko ubuzima bw'uyu mugabo Jonas niyo Mwungere bahagaze kugeza ubu ngubu, dore ko ngo bamuteye bitwaje amahiri abandi bagafata amabuye. Bino rero bibi cyane byakorewe ahangaha, ni ibintu umuntu atashima, ni ibintu byo kunenga cyane. Hanyuma rero inshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV, ni munyemerere mbashimire cyane kandi mabwira yuko tuganye ku musozo w'aya makuru twagarukagaho kuri uyu munsi muri aya masaha. Babwire yuko gahunda za Ibendera TV zirakomeza mu masaha ari imbere, turaza kugaruka n'ubundi makuru araza kuba agezweho. Nitwa Mukada, ndabashimiye cyane, bifurize gukomeza kugira amahoro n'amahirwe. Abagiye mu kazi muhahe muronke, abadagafite kimwe n'abarwaye n'abandi bafite ibibazo n'ukwihangana, Imana ikomeze kubaba hafi.